ta epara riu tugithina mbere ni ati na ruhonge rwa bururi rwa gutigirira ati ni marunga mitugo na makiria kuri ohwo ni ruthiete na mbere na kuga ati riu ni marikitie kwambika kothi tiganite na iria itanyetwo guteithĩrĩria ohwo aria mari njera-ini itiganite kuona ati Marikia Kioho Kiao ni mabataranagia na undu mangieka kuringana na mwandiki mukaru wa ruhonge ruru Salome Muhia ni ataririe ati undu uyu ni guteithĩrĩria na njira nene ohwo hindi iria makorwo makiuma nja ya njera kuona ati mari kana mari na handũ magikorwo makimathira uboco wao muthenya gukiri uguo mbeu njithi na makiria ni moritio metikire gukwaga kuhuruka kana gwikuruhania cieko-ini iria iratigirira ati ni makorwo makinyitwo ni undu uyu guku Kenya magithina mbere na korio metikire kuhimbiria ohwo aria makorwo makirekererio wa gukorwo magitungata Kioho Kiao. Tumeona kazi ile nzuri ambayo officers in charge wanafanya hapa na tumeona yale zile challenges au wafungwa wako nazo na tumekubaliana ni nini tutatatua especially decongest these prisons na pia improve the wards pia tutafanya hivyo na tumefurahi sana na ile kazi pia stakeholders wanafanya. The construction of a resource center at the facility. I am informed the resource center has been conceptualized to have a salon, a barber shop, a computer lab, a library, a carpentry section, and a counseling center, which will be fully equipped by the foundation prior to being handed over to Kenya Prison Service. This initiative represents a significant stride towards the realization of our core mandate of rehabilitation and social integration of prisoners back to society. Haya, riu tugithina mbere ni ati na abunge matiganite ni makoretwo makinyitie muthiori